Imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'uruhande rwa leta yongeye kuvugwa mu mpera z'icyumweru gishize muri Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo. Ni mu gihe hari umuhate wo gushaka amahoro, ahari ibimenyetso ko intambara ishobora gukomeza nk'uko inzobere mu bijyanye na politiki zikomeza zibivuga. Mu kwezi gushize hashyizweho abahuza batatu mu kibazo cya Kongo. Abahuza harimo Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya, Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, na Haliam Desalegn wahoze ari minisitiri w'intebe wa Ethiopia. Abangaba bashyizweho ngo bafashe gushaka amahoro biciye mu biganiro, ariko imirwano yongeye kubura nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike gusa. Ibinyamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biremeza ko nyuma y'imirwano yo ku cyumweru umutwe wa M23 wafashe agace ka Nyabyondo muri teritwari ya Masisi hafi y'imbibi ihana na teritwari ya Walikare muri Kivu ya ruguru. Iyi mirwano yatumye abaturage ibihumbi bava mu byabo. Muri Kivu y'epfo naho havuzwe imirwano mu bice bya teritwari ya Walungu hagati y'impande zombi. Timothy G. Olo, umwarimu wa siyanse politike muri kaminuza zo mu gihugu cya Kenya na Tanzania, avuga ko ibimenyetso biriho ubu byerekana ko amakimbirane muri Kongo nta gisubizo ateze gutanga vuba, ahubwo ko ibintu biri kugenda bifata isura mbi. Amakuru avuga ko umutwe wa M23 Kinshasa na ONU bemeza ko ufashwa n'u Rwanda muri iki gihe uri mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya, gutoza abo yafatiye ku rugamba n'abayunzeho no gukomeza igisirikare cyayo bakacyubaka kikaba igisirikare cy'umwuga. Mu mpera z'iki cyumweru umutwe w'inyeshyamba za Front Commun de la Resistance FCR zari mu ihuriro rya Wazalendo ifasha ingabo za FARDC watangaje ku mugaragaro ko wiyunze kuri AFC M23 mu rugamba irimo. Ibyemejwe kandi n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka. Ku rundi ruhande leta ya Kinshasa yatangaje ko gahunda zo kongerera imbaraga igisirikare mu buryo bw'amafaranga n'intwaro aricyo gisubizo cyihutirwa. Leta ya Kinshasa kandi yegereye leta z'ubumwe za Amerika isaba ubufasha mu ntambara irimo kurwana n'abarwanyi ba M23 bivuga ko bagenzura 10% byose by'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Kinshasa nayo ubwayo yabyemeje. Mu mpera z'ukwezi gushize Kinshasa yasabye Amerika kuba yaza gushora imari mu gihugu gifite hejuru ya tiriyari 24 z'amadolari ya Amerika by'amabuye y'agaciro akomeye atarakorwaho ari mu birombe, amabuye y'ingenzi mu gisirikare, mu ikoranabuhanga ndetse n'ingufu, nk'uko biri mu ibaruwa yashyizwe hanze y'uruhande rwa leta Kinshasa rwandikiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo baruwa isaba Perezida Donald Trump ubwe ko yaboneka mu biganiro by'iyo mikoranire kandi ko inama ye hagati ye na Perezida Tshisekedi ari ingirakamaro, ari ingenzi cyane mu kugera kuri ubwo bufatanye bw'ibihugu byombi. Muri ubwo bufatanye leta Kinshasa irifuza guha kampani zo muri Amerika uburenganzira bwo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro, nayo igasaba ubufatanye mu bya gisirikare harimo gutoza abasirikare ba Kongo n'ibikoresho ku ngabo za Kongo zikiyongera imbaraga, bityo zikabasha kubita M23 abakigarurira ibice uyu mutwe wa M23 watse ingabo z'Kinshasa. Leta ya Washington yatangaje ko ifunguye gukorana na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, nk'uko umuvugizi w'ububanyi n'amahanga wa Amerika yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Timothy Olo yabwiye BBC ko umuhate wo kugera ku mahoro ibangamiwe n'ibikorwa by'impande zombi bikomeza kuganisha ku ntambara. Timothy Olo yagize ati, iyo urebye uburyo M23 irimo kwiyubaka ukareba uburyo leta ya Kinshasa nayo irimo gushaka imbaraga, ubona ko ari ikimenyetso simusiga bigaragaza ko amakimbirane nta gisubizo azatanga mu gihe cya vuba. Uyu Olo avuga ko ubutegetsi bwa Donald Trump muri Amerika bwagaragaje ko bufite inyota yo gushaka
gushaka inyungu za Amerika aho bwazibona hose ku kiguzi cyo cyose ku isi. Yongeraho ati nta kabuza ko Kongo irimo kureshya Amerika kuko izi neza icyo Trump ashaka, kandi Amerika niramuka ije muri Kongo ntabwo izaza nk'umuhuza w'amahoro ahubwo nk'umunyembaraga uje gushaka inyungu ze nawe agatanga ikiguzi yasabwe. Aha bivuze ko Amerika izafasha iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba batoza igisirikare ndetse bakanabongera intwaro bityo bakabasha gukubita M23. Hari abasesenguzi bemeza ko umuti w'ikibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo utazava i Washington cyangwa se i Paris mu Bufaransa. Amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akura kampani nyinshi zo mu bihugu biteye imbere mu ikoranabuhanga arizo ziyakoresha mu gutunganya ibikoresho bigezweho kuva kuri za mudasobwa, telefone, intwaro, imodoka kugera no ku byogajuru. Leta ya Kinshasa ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ugamije kwigarurira ubutaka bwa Kongo bukungahaye mu birombe by'amabuye y'agaciro ataboneka henshi, kandi abo bakaba bakenewe na kampani zikomakomeye hirya no hino ku isi. Asubiza kuri ingingo kwa Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tina Salama umuvugizi wa Perezida Tshisekedi yanditse ku rubuga rwa X ko Tshisekedi yatumiye Amerika ifite kampani nyinshi zigura ibikoresho by'ibanze mu Rwanda biba byasahuwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikinyuzwa mu Rwanda, uko ubu barimo gusaba Amerika kubigura kuri ba nyirabyo bemewe. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari yo ntandaro y'amakimbirane muri Kongo, kandi ko abacukura bakanayabonamo inyungu ari kampani zo mu bihugu by'uburengerazuba. Ahangaha u Rwanda kandi ruhakana gufasha M23. Timothy Olo abona ko amakimbirane yo mu burengerazuba bwa Kongo umuti wayo uzava muri Afurika ku banyafurika bo ubwabo. Aha yagize ati birakwiye ko impande zisambiranye zibona neza ko umuhate w'ibihugu by'akarere n'imiryango nka SADC na East African Community ari ushobora kugeza ku gisubizo kirambye. Umuti w'ikibazo ntuzava i Washington cyangwa se i Paris. Yongeraho agira ati ikibazo cya Kongo kimwe n'ibibazo nk'ibi biri mu gihugu cya Sudani bishobora gukemuka twebwe nk'abanyafurika tugiranye icyizere tukumva abahuza n'inararibonye za hano ku mugabane wacu, maze intambara tukazihagarika mu maguru mashya. Reka ngushimire cyane naragushikaza gukomeza kubana natwe muri gahunda zitandukanye z'amakuru. Nimba uri mushya nakubwira ngo ntugende ukoze subscribe kuri iyi channel yacu. Shalom.